Uz tebe smo! Gvozdenim štampom si musi isprebijeti. Ma koliko me to koštalo. Jer kad jednog ga isprebija, mi ćemo te drugi davati zdravi alkohol. Jebije mu mater, i živo i mrtvo. Samo će imati fizički obračun ko mu bude dao alkohol. Dalje, razmišljam drugu varijantu. Evo ga! Dobro da osim čarku. I kaže da je tako, uvatim ga za uvo ovako. I odrezat ću mu uvo. Uvo ću mu odrezati. Daj! Pričam ja! Kako bi ja volio, kad sam srećan bio, zbog jedne žene svoju sam mladost kapanik i ostavio. Hoću da iskoristim priliku i evo dana, evo vremena da gospodina doktora Lemeksa, gospodine doktore, velika mi je čast da te pozdravim, upućujem ti srdačan pozdrav za tebe i tvoje najmilije i opet pravi vakije ko što si pravio i nastavi to da radiš.